भारतातले जिमनॅस्टिकाक सध्या दीस बरे नात. मुळाव्यो सुविधा सारक्यो नाशिल्ल्यान सध्या ह्या खेळा मुखार मोठो प्रस्न उप्रासला. तरीकय हांगासरले जिमनॅस्ट कश्ट घेवन तातले तातूंत बरी कामगिरी करतात. सुविधा सारक्यो नाशिल्ल्यान जिमनॅस्टिक्स जाय तशें नेटान फुडें सरना. ह्या खेळाक जाय तसो आदार मेळ्ळ्यार फुडें जिमनॅस्टिक्सांत भारतांत बरो फुडार दिसूं येता अशें एरोबिक जिमनॅस्टिक्साचो आंतरराष्ट्रीय जुईज मकरंद जोशी म्हणटा. गोंयांत एरोबिक जिमनॅस्टिक्सांतल्या जुईजां खातीर 3 दिसांची कार्यशाळा जाली. त्या खातीर मकरंद जोशी आयला. भारताचे जिमनॅस्टिकाचे सद्याचे परिस्थिती फाटली कारणां ताणें उलोवन दाखयली. All Indians youth they want to play cricket only because you know that they are having a good plan given by the BCCI. I am not blaming to the BCCI. It is we are lacking that we are not approaching towards the some financial companies. They are giving the assistance to our gymnast or to the federation. So what is the biggest problem is we don't have such international and the ultra modern facilities over India. Still we are doing this, we are improving this discipline since 2004. But we don't we don't get the international level podium, that is the floor area, which we don't have in India now. But we are trying, but still I don't know when we will get it, because infrastructure is the biggest problem. Because we have a very potential gymnast actually from services from Maharashtra, from Chandigarh, from West Bengal, from Gujarat. There are a lot of talented gymnasts. They are upcoming. They are doing very hard training in their states, but unfortunately we are not supporting by the government and not given the good financial backup by the sponsorer. राष्ट्रीय पावंड्यावेल्या जुईजां खातीर ही कार्यशाळा घेतात. हे कार्यशाळेक कांय कोचे आयिल्ले. जिस तरह से एज ए कोच मैं सर्विसेज में काम कर रहा हूँ, कोचिंग का एक फील्ड अलग होता है जिसमें हम प्रैक्टिकली फिजिकली सामने रह के प्लेयर के साथ काम करते हैं, और एक जजिंग जो होता है ये जो वो जज होते हैं जिन्होंने उसके ऊपर हमें स्कोर देना होता है. तो साथ साथ मुझे एज ए कोच होने के साथ साथ जजिंग के नॉलेज भी बहुत ज़रूरी है. तो जिसके लिए यहाँ पे मकरंद सर जो एक्सपर्ट आए हैं, तो उनके गाइडलाइन में हम लोग ये कोर्स अटेंड कर रहे हैं, और ये इट इज़ वेरी यूज़फुल हम सब के लिए जो भी यहाँ पर आए हैं पार्टिसिपेशन. तो शायद इसके बाद जाने के बाद जो मुझे गाइडलाइन मिलेगी उसके आधार पर मैं और अच्छी परफॉर्मेंस अपने प्लेयर्स के लिए ला सकता हूँ. प्रुडंटा खातीर खेळा संपादक नीरज प्रभू आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट दिनेश करपे परवरीसावन. नुस्तें गरोवप एक कला. काय लोकांक गरोवपाचें पिशें आसता, मात तें सगल्यांकच जमता अशें ना. गरयेक नुस्तें लागल्यार हें पिशें आनीक वाडटा. राती मध्यान राती भरते वेळार न्हीद बुडोवन पुलांचेर मानशेचेर बसून गरोवपी आसतात. ह्या उमेदींतल्यान हालीं गरोवपाच्यो सर्ती जावंक लागल्यात. भरते वेळार मांडवीचे देगेर बसल्यार तर चणक, काळुंदरां, शेवटाळे, सांगटां धरून कितेंय लागता. पणजे आयतारा जाल्ली हौशी गरोवप्याची सर्त पळयात. इतल्याने खबरांचें हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.